di bulan Ramadan. Jadi ison hari kapal motor ni motor namanya pasaton ulos patudi ima nama ulos pakai ni motor nyo asal marhite uloson di pas-pas kumata nunggu bima dari nami dan dua Johannes atau si Angel asal kemudian ngayon boy lang tumacuna pangulong ni Birenanyon asa dapat pagka natin yung sa Tijuana boy berhasil tujulano nakpe naung suadok de natorasna alay posdoro nami dituata na pangulong dituata do Birenanyon doon mahiti-hiti keluarga buima di bapatuana bapodana ng tulangna asa agian itu tujuan nyo lang di pas-pas kuwata dari namin menduon asa tong di bagasan ahipasan dalam di bagasan semangat tujuan asa agian ko na sila berhasil. Jadi ison iboto nani pasaton na ulos paturi nagari ulos pasirangan sen hani tu iboto nanyon sabihan matutu siya disude akan nanti dari komon sabihan boy marmai pasal tujulono asa di pas-pas kuat tahita saluna dalam hite ulang sadarion itu kuata iboto nanyon tu laguna masih matokto ulang kuata dari pas-pas kita saluna tujulono jadi nakasahan ilopit bang ilopit dijolo lopit pudi lopit bang lopit